Giro bwakwa ntuku yaku ya Jumatatu nitite na mbere bwega ningukugwata ugeni kiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja na Rweri tariki 17 mweri ni jwa Mugwanja mwaka ni jwa 2023 mbita MAUREEN KINYA tukiambiriria Nteto chetu gatukinyendene ya gicigo bunge kia Buri aria mubunge wa gicigo giki niwe Mugambire Ndikiri nethiritwe akiruguria nyomba cia kumama ya ari endene ya Ruire Girls aria nkuruki ethiritwe akigitabubu nyuma ya nyomba iji kwithirwa chikia na gutiga athara nene nethiritwe nkuruki akiongerera ati kithomo ni kibati kwithwa gikigwatwa mbaru nikenda kithwa kigiukirira ndene ya gicigo giki. Abetite ndo mune ciao batu itukuwa tuna kuwirwa na mheshimiwa itukuwa tuikwira twirende gwita ngugira yonthe watu nenkira skuru eje mwanka skuru ikinye level era tukaigwa tuikenera na inya woka igwa ikenera twirende project yonthe eroka watatu miwate na tukawirirwa ngugeje skuru yetu ndene ruire rorera nyo skuru ira nene kabisa twinayo na nyo tugwikumiria na riro miwetu itukuwa twi nyuma yaku no nto bunde buroka thithia tuketha tugusupportete ngai ya chairman na timu ira turaitane ngugi na itukuwa jange ja maingi jaro tuthwaniria jau jonthe twi nyuma yaku na tugeta na mbere gugwata mbaru mheshimiwa wetu nyo nto bangugi so batu itukuwa twirirwa ndo mweje na naru ni keno kindene ruire rorera no nturira kwari na kiriro naru ikitheko giku ni onto ana betu ibakarite bwega. Thank you sana ntira ma. Naonde kithurano kia a Methodist kanisene iji kithiritwe gikithengerera atongeria kathumba baria bakwenda kwithirwa bakiona giti gia presiding bishop ni bethiritwe bagichumiria na kwaririria untu bubu gukaririkanwa uria kinya kwari na ntangurutano inene iria ciethiritwe cikioneka ndene ya kanisa iji ya Methodist na Boniface Mongera mwandiki wetu wa Nteto kuma Ntere cha Nairobi nethiritwe akiaraniria na bamwe baria bakwenda giti giki na kiki ni chunchi kia mbere kia rugono ruru wa mwanya. Kanisa ya Methodist iri no kuro miaka 163 kanoni sister 3 yakinyukiriria mbere bura janthuru ne Kenya ntore ne Ribe ndene county ne Kilifi arereti umeshono ije kene ja Thomas Oakfield. Kanisa jineterita mbantere mwanya cia nthiguru aria kinyirire ntore ne Kaga Roteromiro mwaka ni 1912 ya Garankobo mwaka 1918 na Nyumene Rotero Mawa mwaka 1924 kwa kagita kwa miaka 133 kanisa ya Methodist nithiritwe na President Bishop Nteto bamwe batongerete kipindi kimwe bangi batongere pindi bibiri na bangi jalawi Mathio batongeri pindi bithatu nge goshemithia history otongeria ekanisa ya Methodist ojone wekari kwe mwakene jwangirie mwe magana kene 1967 Reverend Samuel Ronald Mgongo kumurotero Coast na thuriro na kwa President Bishop Omwiro wankanisa Methodist Mgongo na tongererie kwa mwakene jwangirie magana kene 1967 mwakene jwangirie mwe magana kenda na Mugwanja kumakire Bishop Mgongo Bishop Lawi Mathio na thurana kwa Bishop Obairo kanisa Methodist kwe mwakene jongire magana kenda 171 mwaka 1980.
Bishop Matthew akothire miaka 10, Bishop Joana Mbogori na thuro ya Bishop Bathatu na akarea ruriga kwa mwaka 1981 mwaka 1984 ikumenyekane na kwatere Bishop Joana Mbogori noe wenka atongerere gipindi kimwe mwakene 1945 kana 1985 Bishop Matthew na shokerere kari na kwithura etongere kwa miaka Mugwanja na kwithura ikinyirie mwakene 1990 na ijere ithurano bya mwaka 1993 kana 1993 nderegiti ba muthurire Professor Zabron Dhamburi aria atongere kwa miaka 10 na kwithura ikinyirie mwaka 2002 aria nyumene ithurano bingi bya ithekire Dr. Stephen Kanyaru ajukiotongeria kuma tuotu na akinyiria mwaka 2012 Dr. Kanyaru akwebera ithurano bya itheka rotero Nairobi mwaka 2013 delegate ba muthurire Joseph Ntomburo Moine arethiritwe kwa miaka 10 na Mary Mugwanja tongeria Bishop Ntomburo Ntomoine kwa ipindi kyo kebiri bwithito buna mitiro na minamiro aria ambire kwithira epingwa kwa mwaka 2018 na akiurukairwa ni athinjiri Nyangodu Shangai etakiurukairwa nkoroki mwaka giteneka muthia ati watina ntunya batare igitara ore akinya ahote aremera kujo uraremerete ku nukona igitara ore akinya tekiria ri gukinya na ri kuthira ebere bangi nabo bagite atia ete muntu akwira gitini itwarikire kurekanira twinde na Ntombura beja monene bonde kanisa yetu so kintangrite rutererwa eni sinondi cyetu cyonde igwatanire na nyume kwithirwa kebeberuo kamite sita kneonderwe eritero kwithirwa bangani matujithurano berwiketho bitheka tariki 19 na tariki 20 ire ntuku Jumatano na ntuku ya misi ekumakiuma kitu kwambire ntuku ya rojo na mwankirira twankirite nande athinjiri bana bangai bo bashikirete kenine nywe Bathatu kwithirwa bakiumira bara barombete marito jao jakethirwa jakiugerwa atere atumia babani bao wa mbere Bishop Isaiah Nde Bishop Nde no kumoroterwa kosta no yakagitene gaka ugatirite ya Bishop munene toro bobo ndene amwa kithomo kiawe na nteto ingi nyingi tumbite kwithira twimenya no ntumbere tutarugone atatonera kanya tumuria wa baire urokwenda kwa rais kanisa Methodist ya Nthuru ne Kenya Bishop Samuel Kadhia orono kumorotero miro nale minister na Bishop Sino de Nairobi aranyime kwa Bishop Thaa jino lecturer muneno mantuja ndini Deni University Kemu Kenge Kadhia na thomete arana degree ya theology kuma University ya St. Paul's masters ni Nyankoroki na kuthia PhD oskuru neja Kemu ndibwa ndina mwito yuno ntinsavite kanisa ndi minister nda sub DC non secretary na DC non bishop miaka 8 Ninkuiwa right now non tugitigia presenting bishop urora rikuna rumire noro riko right now na watilite gitikiu winkuiwa ndina mwito ywa kwenda tongeria kanisa Daktari Bundi Mireti kinyawe na kuwena mwito na moshukumo toko ariso kanisa Methodist ya Nthuru ne Kenya Daktari Bundi Mireti thaijino Bishop Sino de kanisa Nkobo na Nyankoroki mukarigito NCCK Rwangiro Mero Bundi na thomete arena degree ya theology MBA ni Nyankoroki PhD strategic management Then Circuit Minister Mbidri Superintendent Minister Mbidri Tendi Synod Secretary Mbidri Tendi Programs Coordinator Conference Office Mbidri Tendi Bishop wa Synod Nkobwende the IG Nembidri Tendekere University Council miaka 3 Daktari Kadri Omotua orore Bishop Sino ndiye kaga na thaijino mwerekithirie munene gitunege treatment na rehabilitation center roterwa kaga kinyawe na kwenda gitiyeki that this church becomes a church that we once enjoyed, oh God. Daktari Kadri na thomete arena degree ya theology masters ya counseling na PhD ya psychology Ndira circuit minister ndira superintendent minister circuit nyingima ndira the first woman secretary wa synod
na ndiracoka ndira the first woman synod bishop ndene ya kanisa yetu ya Methodist, na kiri NCCK iyo ni ndari mwekuru wa mbere wa gutwika chairman kana chairperson wa NCCK hapa Eastern Region. Mwathana ntetheria riu ndari synod bishop ndathurwa i World Methodist Evangelism Council mwanka naru imbithairwa ndi regional secretary wa East Africa region for the World Methodist Evangelism Desk. Rena kukonekana na gitumi giki nene gitige pibio kanisa cha Methodist kithero kina murutirajo munene ikwithiro giki nene mono nginya nkorokia kia gavana wategera kanisa eje kwa miaka 133 nithirito ishirikirite mirio bobwega ina motonga nenya nkoroki na thingati nkorokia 70 Bwana aliona ya Ayubu ke baba inge bathingati bakanisa cha Methodist wirigiro na maromba jao netingayo kinikiro akethura gitekire maguta thombe mugatikati kishenya are mushe mojo kurugure kethurano tariki 19 tukethura jo kunurira kugurira gokwero tariki 20 utavu na ulichopanda na rembo runo kumba kwethero kiuga na kiredere gitibonde bara bakethoberinga kura tariki 19 kira bagekera kana kira bakanda giki abotongeria komya kenge 5 riri kana kugwatanira nani ntukwerojo nkithongo na thumba cishangai tugogambi bwao tumenya motarata joka nche Methodist jo kuthurana na inyampongeri sise cha rungurungu iranga kwithurira erieto Boniface Mongera na ndio aja kingina nginene na narwa kiri gichunche gya kuria mwana ndagitari ni akwithirwa akiritana mantu jegie mukujwa mwana akwithirwa jonene nenda twaririe mantu jagitu gitawa yumbele kohania. Yumbele kohania ni arawithaira mwana oku ena kimukaugi kimbi. Kimukaugi kethwa kimbi ni otumitaga yumbele kohania. Hania mbio. Hania irera gintu gikuma guntu kumwe giatonya guntu kungi. Ukethwa kwina ara gintu kimwe kiumba kuma hamwe kigatonya angi. For example kena mtu omba kwelewa na tankuga yumbeleko yumanĩtie na rietwa mukou juto ta yumbeleko now mukou mbere mwana achiarwa kwe connection yethairwa ina karinya kethwa ge connected kiu na ngozi kana mukou na mwana achiarwa karinya kau kabatite kuyingana na ndi kwena no bachiara bagakarega kuyinga karaya kuyingana ukethera ria mwana okuarira anyira kana rire ambira gwikuchia pressure atonya kiu ituma mara jakauma kiu jagatonyera gantu na gakario ring uketha gwe gintu ja ring kwe ring ireo itayinganire ndeje skin ndeje ngimara na nde ikiu ando kethera mara nontu ba pressure mwana anyira kana arira mara jagatonyera kirinyi eje jakeja na skin yere na ndiro kona gintu gikario kimballoon keimba kiri mukauja mwana oku nambuge thina eje mwana oku atithera arogi kana ategi buthuku yako nto bathugana ya mwana kuthena kimoko kimbi ko rogi kana ategi buthuku no bangi bakathugania inasi ogi o mugitire buthuku rira mwana aciarawa ari na ndir ana para thineje ni thara mono iki in the family no keja kutha ba bu family ya imuko biu ya mwana okukeja kutha inyawe ena thina jeu ko na ndi mwana ategi buthuku atirogi na ti kutha muko waja wagiti buthuku thugane kigo kiatumira muko waku jorega kuingana au now baraba ingine hapo bajokaia mwana age yake mukouja kiu angoka ukerojo ekirungi kira gya kona Mugwanja kira gya samani uthekereo
riu choke uthekere mwana ngangu kuma na mwanka mugongo iu nyo mutheka u itituma kimuko kiura no twandivisa auju muko ujuria iturekana aju no gatinda kutheka ngautinda kuogera kirungi kanai nekana na juma nka mwana ku akinyie miaka 5 ageja ukinya miaka 5 na jota ingana riu nambukirwe clinic etathithirwe operation na geta ringi unkugaira ete tumwe mara jatige kotagara nde kingozi skin ya muko. Number 2 natia mwana no arege kukara miaka 5 akathithirwe operation inya miaka inya irite thiri ni untobo ai ni untoba kuthora mara jara jakeja gutonya ndeni ara arafu jakeja gwikuthanio cha for example mara jara jagatonyo jakeja gwikuthanio ou mara jamora jakeja gwikuthanio ou ara kanyamo era kare ara tugire kwina ring mwana abathite gwikwa emergency operation na nate mwana ukuna komba kumenya mwana mara jakwikuthanio ou 1 ukethira mwana ku wa inyamu kou juma garaja methe. Number 2 mwana karira nani stop je kate mwa kibanga. Number 3 ukethira mwana ku no ntomara ija ikuthanirie ati umba gwita kioro. Number 4 ukethira mwana ku gitukira kionde araruma gotaika nena pini nene mono na kiugite kuringithika mwike sibitari etari ngwembicha yona ni yethora maraja mwana aje ikuthite kana ingitu ita strangulated hernia ukone kanitha maraja mwana aje ikuthanitie agaikwa thieta jeta jagaitanua na agachoka agatumwa ikenda hernia iria maraja tiga gutonyero kwou ukeja kutha mwana kwina thina jeu no utege manto jajau ethoro tijo mara ija gutonya jakauma itumwe miaka 5 ketho etiinge ne yongwa kuma umike sibitari etathithirwe operation and ikenda komba kwerekanwa kuona please ona mwana kwina hani eje utegere nyagi family ukona ntubange be nayo na nyetho tibo be nayo no yambirie na mwana oku. Thank you. Kirirugono ru nio tukuona kanya ga kunogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto Nkuruki. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingerethi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere ya kwinagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride.
kugwata ugeni oringi kiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja ngichokera na Nteto nkuruki MC wa kuorotwa niwe mwenda Kirinya nethiritwe amona kinya atongeria bangi ne bethiritwe bakiromba thirikari nene na ya county ethirwe muno igiukiriria mantu jegie michetho bethiritwe bakiuga bubu bukethirwa kinya bugiukiriria iyewa katakata jezi nambari 8 mgongoni akiweza kubaka tura nyekundu midili ya ndamu huyu kwa uzuri kabisa weka mpira kwa wana Kemerei Collins jezi nambari 6 mgongoni kwa uzuri kabisa kule 10 mgongoni angalia kuna kuleta moja rojo chelewa kufanya ile mambo kazi safi matangazo moja kwa moja akifanyia kazi pale Weru TV na Weru FM asante au na Weru Stadium haya anapiga kule Morera inapita chini Tibo ne tumite nkinya na arankinyite ne mpere platform ndiraromba kura ndirathurwa ndira MCA ndira deputy speaker football ne nthomithetie kuma primary school empa scholarship secondary empa scholarship university na inyempa scholarship ya kuma raome ko apart from siasa mubira izo nkinyithetie arende so young people mbera football no rega guchethera Arsenal no rega guchethera Man U no rega guchethera nange lakini kwa platform inye ko build confidence yeku no kethro is somebody no tuthairo gu interact na ande kerende zake na kogorwa mono these two young people bakwarayaza it has built confidence na thaire bakwaria bakomba guteta na bakamenya na ande ko antu batena iratu ko na boot ko na kieni zake ngwetikia aria twetirite nontu mbungera twiku antu babethe babaingi no tugucokanire mathuganyo no tugutega nyuma tukamenya tumite ikeze mbukona na arwa ndeaja Ntentima West bugirambe jemba kampani my brother Kirinya na mheshimiwa original na ndendauga no monganga kama taintobi ituchokete kienine batija team ya assembly na soon muno tukeja mbeu guchetha babu batutu MCA onge bokona no kajukia tekerinya tekarembe temurega tiana baba leaja kwa tuteta erate muntu athiria gipindi no gwetweterete ja kujukia kaire tunde ibatu tubatara kwetho aturia atongeria banarua barojo baoke kwenderea au no mwanga turete othio bonge bo bwero mugira ndene meru twethwe gita ronde tutikwaria obaria bauma bakeja kaire maraija chenchia muito no jaria tukethwe gita ronde nojo tukuina this time round things are going to be done differently. Chibo ingomena nde ibu marisete manto kwano biashara kuno ambirieta lakini nde manto ya bu bwega ke thirikari acoke ana baito baba kuria manto ne chobi nini ero kada kwena manto yana go ekethe ande advantage kena to bakute kwena hindness kena at least manto eta bwega mubira kana talent ya mubira no ewikie kuraya muno talent ya mubira no ekuthomethie talent ya mubira no ekuandike talent mubira nawe kuthithiria mantu yange ya maingi twinde tukoya timu imwe tuka patron wo tuka monitor tuthina yo to mibira twa pireu na intobira bingi bakwenda watwita twabaurira tugaukiria sports na au mashinani eu nio lengo egintu kiwitwa mashinani dabe tugaetania matora nau nangu tumanya heshimiwa bangi na ntu bawenderi bubu wega nau bari toye ni team tuka patron wa team chetu ira china mashinani turene mwanya kenda tumbo chukiria Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bautwikiri Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja itanambere na gukenera mibango ndene ya Weru TV mbeta MAUREEN Kinya.